فرشتہ بیس ونان ہے یمس صاحبس کیا دلیل بیاکھ چھس ونان امس چھ آمت جود کر شاباش امس چھ آمت سٲنِس خوابس تو انبیاءن ہندس خوابس چھ آسمان و زمین تہند خواب چھ وہی آسان شاباش انبیاء کرامن ہند خواب چھ آسان وہی سہ چھ مصدق آسان سہ چھ صادق آسان سہ چھ پوز آسان سون ہیک اپوز تہ ٲسِتھ تہ مگر اس انبیاء کرامن خواب چھ یوان سہ چھ عام آسان کن سات بذریعہ خواب تہ وہی کرن ذات پاک حضرتی ات زن نبی تاجدارس پہ جود اس کورمت تم یہود زنان جس میں ناز گو کمزور نبی تاجدارس یتھی آرام تروک خواب مز آئی خبر دن ز فرشتہ چھ کت کرن اخ نبی کائناتس پائی نازن نشن بیاکھ ساری مبا اخ فرشتہ بیس ونان ہے یمس صاحبس کیا دلیل بیاکھ چھس ونان امس چھ آمت جود کر شاباش امس چھ آمت جود کرنے یہ بیاکھ فرشتہ ونان اما کم چھ کرمت بیاکھ فرشتہ چھ ونان یہ پھلان یہود سن اخ خاتون امی چھ جود اما یا بیاکھ فرشتہ ونان اما کت چھ تھمت پھلان ہسا چھ کہر اخ ات مز جود آمت تھو نبی کائنات بیدار گژھن گو وہی آئی کرنے بذریعہ انبیاء ہند خواب چھ وہی آسان انبیاء ہند خواب چھ سن پٹ آسان کی کائنات نبی مسجد نبی کس ممبرس پہ جلوہ فرما یمن صحابن فرماون اے میانیو صحابہ میں وچ رات کیت عجیب خواب کائنات کے منہ کور عرض ٹاٹ نبی کس خواب وچو فرموک رأیت رجلا علی الصراط میں ہسا وچ خوابس من میون اخ امتی اس پل صراط پار کرن شاباش کیا اس کرن پل صراط ہسا اس پار کرن فرماؤن مگر فَإِنَّهُ يُزَحِفُ عَلَى الصِّرَاطِ مَرَّةً وَيَحْبُو مَرَّةً وَيَتَعَلَّقُ مَرَّةً فرماؤن یہ اس بچار پار ہیکن یہ صراط کرت فرمان یہ ہسا اس مجھ پکن تھی پیون پتھر مجھ اس کھگج ترن مجھ اس اکسی شاعر روزت گھن یہ اس شٹھا پریشان فرماون بچس وچن خواب اندر میون یہ امتی چھ مجھ امس دب لگن ات پل صراطس پہ مجھ یہ کھگج ترن مگر یہ پار ہیکن کرت یہ کھڑا دڑن کی پل صراطس پہ یہ پکت ہیکن کی پل صراطس پہ فرمان فجاءت صلاته علیہ فرماون یہ پل صراطس پہ پتھری بھی اچانک آو میون درود امس اچانک اس میں پر درود و سوزمن فرماون فاخذت بیدیہ فرمان میں درودن کر امس اتھس تھاپ میں درودن کرس فاقامتہ علی الصراط فرمان تھاپ کرنس تھود تلن پل صراطس پہ شاباش کیا تلن تھود تلن فرمان حتی جاوزہ دبن یس میون امتی پل صراط اس ہکن پار کرت کی امس دب لگن پل صراطس پہ میون درود آو ام کرس اتھس تاپ تھود تلن حتی جاوزہ یوتان پل صراط مکلو پار کرت یوتان مکلون پل صراط گو درودن کرس یاری بابا بذریعہ ذات پاک حضرتی یل درود پر رسول کائنات اسپیٹ ربن کرس نی درود ضائی کی ربن کرس نی درود نامقبول کی بلکہ قبولیت کرس عطا ذات پاکی حضرتی اللہ یل کس انسانس درود پرنس تار میل پل صراطس پہ میں ون تو میانو چول گام کیو جوانو میانو بزرگو اگر اس نبی لولاکس پہ درود پرو آج کرنا رب سانین دادن دوا آج کرنا رب سانین ارزین دسکت آج کرنا پروردگار سانین مریضن شفا آج یم ہسپتالن مز بیمار ہے اگر یم درود پڑھن یمن میلنا شفا اگر اس درود پڑھو سانین دادن میلنا دوا سن حاجات گچھن نہ روا سان مرض بنن نا کافور سوئی مشکلات گچھن نا دور پروردگار یہ جماعت کرن آباد رب یہ جماعت کرن آباد یا علاق کرن آباد عزیزائن محترم گو درود اش دنیک فائدہ تہ کچھ